dubbii feemasii walola jidduu feemasi maseeree araarsa malee girgiriin uumina tiristitti sheer godha la achila na bira jiru tiristitti sheer godha hundi jedha koppilekii godha taapbii godha wayne dhabdeera fuudh ooltu guyyaa qabsarra oolte amma onlaayiniin jirtu tiktokiin sa'aatii onlaayinii rabayaan hin beektitu tigisti sheer godha tigisti lakkoofsa tigisti warri qabna itti dawwala ati akkami sila waa argatteere erga Dubaayidha itti akkami maal argannaa dhufo Omu jiru baate kan jiru hunduu xalaata keenya kibaboota badabaadaa biti jennee xalaata taanee hunduu nu gaarrifata yoo fiigna kana garree hundaa walaa waa dhokomee nu dhiisi kun abbaan of ka'ee dhiibaan qabu Dubaay dhufnee bar shamarri Dubaay albee boorsaa kaayatee deema ofirraa eegi lubbu sannaa sodaadhu wallahi nadhan Dubaay albee boorsaa kaayatee deema dhiirri sannaa baasu gaa guddichi arsi waan sannaa oolchu tigisti sheer godha bilisa kana baay'ee jaaladha namni biyya kana baay'ee wallahi idee anaka dhuunfaa kiyyaatitti isin lamaan addunyaa kana gubbatti walitti mufattan jedhee dheeyne wallahi surprise ta'e anuu amanuu dadhabe dhugaa rabbi amanuu dadhabe ini baras di kono anu kunen umama jedhee eegne bar ani nama hunda kam caala yuushii abdadhee dhufe beektaa tidak wala prank da majita wallahi prank miti wallolte berri rude qufte prank yetene kana waabego menen prank na gari la mollolan eshim prank no ramte kaza itida wala wari sirkisi kabdan prank yeti yo isin sabar ana sabu barbadani ana chala wati talu baytani yani wae famous to oromo kana na disa ni wae famous to oromo tibiti jar sab jar tingize me kaka kizingi worgoran na mabe kuna mo gadem taro barate ba minno katiyona laltan akka kote bula o idinete wakada ababu yagize isin jirtu sidamne amma isid amne kama baka enata lama suka dulu aku tanya saya dong. Masa api kemana kau dengar ni? Kita ni kan aku sudah sikit. Wifi apa kau wifi jual itu rekam carian itu kilo le siapa bera? Bahkan ini ya kalau berjuang terus sikit sudah terus aku sudah pernah ini. Kalau mau sikit habis jasa ni. Bilbila berapa bahasa kasih, bila berapa bahasa kasih tu WhatsApp di mana kita. Nampak ni. Mucadam bila cerita, ati mucadi ma. Lah, sama orang juga berapa? Nak juga berapa juga tu. Mucadi jadi orang juga. Tu berarti mal ira di mana tak kau walal tiada, kajar oleh bayar jir. Ara nenu nagar disise sayu nagar disise asli isafu baya gadde beta dai Urre jita bayar. Rakon di lagi masuk main. No, iradima fira kuracha mete asli dai maganda bupe amne kalen sarasa amne beta namne na lappe na macha oromo lappe nu chabe ruga wa namara tipanu ragawun aneka ko tibai esal fatte bai eto kuna agawe male jannani gi mujan kuni oromo maf na mum maf no buke abate do fezi gasan nasimati dan tayo fina mawin ka ubinam dan iro ma kana barnami dan tasi fin kabu robate faniste robate fama pote dan tasi fin kabu nam gize amma kana tini na mum ofe bakasare tiki sanas eka dai ganda to kille sara damne ado ko sila kanun mundan do ka challa mandan do ado ko malo asli ko na isi mi amma ti lawan mundan do ka jan amma de no jinjir ali bere jara bere beta bire kun kamen dira moduru ira ko hala warra kaba
Ada orang yang gawe hati rasa deser asida. Deser di? Deser. Kami bene mereka video jino itu kompet tuh. Kabil bilang apa? Kabil bilang apa teh? Cuma Jordan tanya game lagi ya bilang apa nih? Imbareda itu. Kafiridi tuh komi. Islam itu. Mereka wala. Video jata jaket dalam stok arena tuh kah? Kafiridi tuh. Ini jauh sana. Ini jauh sana. Ini jauh sana. Mereka Islam itu berhenti kado miskin itu. Diaspora kasare kayak rukum kami nih enun. Diaspora kasare kum kami. Diaspora kasare kami nih nanta kasar apa dasnya? Kami diaspora kasar te kulega kasarun ke nole kofia gatutu kime. Wana berat kasar te miti follow you wallet kamu. Diaspora kasare kofia gatutu yokin blog razira aziaria. Diaspora makam balesini diaspora berat kawaja kawa. Wala follow nangone azira debe kolfa wala gift ke nanjiro. Who are you? Wallahi yo adi dugan diaspora ta te kofia lamanta karanken le blog sigora. Follow nangone azira demte kolfit. Mangurdumma fe mato toroma wolol ter dair. Diaspora kasari yete kama kabar refate kun. Yo wallahi dugan diaspora ta te takki follow nangone takki kofia kene am blog sigora. Mal bashan nantasi dua kenni kofia kenni ta ana berak kasarte faato ta berak kasarte azira te kolfite azira te yolena te arde em to fi kasara esa fida nurain tikisi follow share kora please fayo mangisi thank you baredu ta na follow na kora baredu fa nuna seni me nu dia orang kasare kon sagale ke lagayu kawain kot sen di erge diaspora kasare enula please rabbi atigis inda wala kata yoleta na wala tararfa bayda yolle shamaran oromo bi khana jirre keza tigis fi ganni ba yajar dugar samira ko bangisti abo duniyante wala hortat yana nat baka diaspora miti na michikun diaspora miti wallahi diaspora miti jamar follow nisa kuma de bautorbata bi wai lamafa commenti barresan kolfa diaspora miti commenti diaspora miti kum miskin wa bi arabatu diaspora makabala su diaspora kisare diaspora miti ati diaspora miti wallahi diaspora miti di diaspora ne garanja batto garaja bumba miti commenti ba isu barresu ba isu diaspora takalama diaspora me kaljala jira kono fayo fanti jirti abba haka fanti jiran commenti diaspora takalama sadi o mana mon kolfi no dan kolfo diaspora this is oh my god manami jira etu madara diaspora Allah ana beka يلا ربي سيعمل كيف يلا سميرة حبيبتي thank you so much baredu bayoko thank you so much amo tigisti fida bismillah bilri riba kama أما براسي ساتي ya أما براسي بدن تو ودا كتو بيسا بدن تو بري ودا برا لامبر جتو ikadure mimi kono mimi ya kama mimi kana babi alada diaspora kakara no kabe diaspora ma kita Allah Samira di awan kita Allah diaspora foro Samira foro la gora udah ama ma je tare ati arara mu kopi ati gizi ingile amfideti rakon ka wasli ko
roobeen bakka taphatama tigist raftee. Maal taphatamte koy lakkoofsa maaliin si argadha yee maaliin sitti bilbila isin guyyaa oolte online galgala gidee raftee akka lukku. WhatsApp si bilbila WhatsApp haaraa WhatsApp lakkoofsa Itoophiyaatiin si bilbila ana ganneedha sagalee si qaba lubboo. Lakkoofsa Itoophiyaatiin. Lakkoofsa Armeetiyyaatti si bilbila. Tole bakka ishoo mara kon qabu jedhe. Amma katin jedhu ati Dubai ne galate waa argattee Dubai akkam si simatte interview si goona itti deebina.